Wanphai biang ke Real Madrid, daka jingjop, but pylliem ke Manchester United, iaka Man City. Tengah pedang sobhai pi ki parlok syakane ke channel. Kip jus ngutonat ban sngap igi kubar sport hakane ke channel. Te hoj parlok haka jingi lakai Premier League, kata haka jingi khun derby. Apdeng ke Manchester United, persya iaka Man City. Kena ke jingi lakai ke dalong shisha ke jingi lakai ke ba itanat. Namar baro adlian kini kitim. Kilong kitim ki bak lain bor. Handrai hakane ke jingi lakai. Kadai ke Manchester United. Kabalalam kemat bha. Ia ke Man City. Daka bakali obon. Ia ki shot on target. Hakane ke jingi lakai. Kata ban shoot hapo ke gol. Nakaliang jong ke Man City. Ka klaim yo watang ke way ke shot on target ro. Kumta hapakut kene ke jingi lakai. Ke Man United. Kalala ban pylliem ya ke Man City. Leng bada ar lewi gol. Kabali ban tep daw embomo. Kaba assist daw Bruno Fernandes. Yes. But ia ke gol kaba ar liyo ban tep daw Dorgo. Kaba assist daw Kunha. Aga jing shisha hana ke jing lekai. Ke Man United kalala ban tep bunteli ki gol. Andrai lesyak kentaj no. Baki day ki rule offside. Kumta da kane ke jingjop jong ke Man United. Kelapan kemen shibun ye ki nong kersan. But kumjuru yo kush parem jongka kata Ferguson. But dakane ke jing syarem ke Man City kala drop point no ha ke Premier League. Da ke bak Arsenal kanang la shushu bantam point ha ke miak iking point. But kane ke de ke first game na ke benta okere kumukus jong ke Manchester United. Kat ba habangi phai pat ha ke jing khun La Liga ha pedeng ke Real Madrid persya ye ke Levante. Ke Real Madrid kalala ban khor ye ke namjob lengba da ar le not goal. Kabali ban tep do Mbappe lengba ke penalty. But ka weno asinso. Kumta da kane ke jingjop ke Real Madrid. Kalabut nadin jong ke Barcelona. Hakami ikin pon jong ke La Liga. Henry ke Barcelona kadang down kalat. Ban lam khamat shu ia ke Real Madrid. Namar ba kadang sa sakaway ke jingi lekai. Kubli shibun.